Ikoboniga kwa realize ga ikwara minyokire 400 ikero gwachite training iririba abantu ba Airbus bakwirite training after trainings all through naki bono bakarealize muri mukyo kumyoka ko bakuru school muri mukyo kwa minyogete school nale kumyoka mengina asirete na 400 adults na 110 yes kachangaira na 100 200 yes kachanga mnyoka 400 bone kero njito ku school nali minyogete 200 400 okay in East African Games all right bona linjito go stick numero moyo 200 400 but one kero njite ngaenda nyeri baka convert ko ruchi 400 yoka okay yeah all right 200 400 but again nora segete kiengene getegetam by then all right mukagenda gwasira se a team you ya Olympic Ekero 2012 yeah ngai mwache 2012 Olympics yeah lenge London Olympics okay yeah then ngwache abu kwa minyake to sibado na abane mwabege tuwe bench aya abu bono to lenge fast I think to lenge na ko masai ndo ko kishoyan nero lenge fast kombo asinini arafu na lenge second overall lenga kie ivono yes. So nje na ansete tambe yes then ngacha nga Vincent Mume coach boniga toka Timothy Musherwe coach then kishoyani bonero jito gukora but bono Muma abwete oyo ekirari kwire ya kabere bono matendo chito qualify to the next round yes but experience kia renge one of the best all right yeah all right